Evde muhtemelen yaparlar tazeyi. Buraya gönderin. Hocam Aile hastaneye... yakın olmayanlara dışarı alacağız arkadaşlar. Evet. En fazla 15 kişi alacağız. 15 kişi alacak abi. Dön başı bu tarafa. Alo. Tamam. Bunlar sana. Abi buraya koyun geri gidin. Bismillahirrahmanirrahim. Haşmet abi hemen tam Ya Allah. Ya Resulallah. Salli ala Resul. Burak kalk yeter. Onu içe takalım. Onu da söyle. Münker ve nekire rahat bir şekilde cevap verebilmeyi şu kardeşimize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hesabını kolay eyle. Kitabını sağ elinden almasını nasip eyle ya Rabbi. Sırat köprüsünden selametle geçmeyi nasip eyle ya Rabbi. Cennetinle, cemalinle müşerref eyle ya Rabbi. Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam Efendimizin şefaatine ulaşmayı kendisine ve bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbena teqabbel minna varhamna varhamhu varham ümmete Muhammedin ecma'in. Bi hurmetin nebiyyi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve bi hurmetil Fatiha ma'as salavat. Ve la yedumu illa mulkuh. Kullu şeyin halikun illa vecheh. Lehul hukmu ve ileyhi turca'un. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى يا عبد الله ابن أمة الله يرحمك الله رحلت من دار الدنيا الدنية ووصلت إلى دار العقبى الأبدية فهذا أول منزلك من منازل الآخرة وآخر منزلك من منازل الدنيا الفانية الآن يأتيان ملكان رحيمان شفيقان فلا تخف منهما ولا تحزن فإنهما عبدان مأموران من الرحمن سائلان عنك قائلان لك من ربك ومن نبيك وما دينك وما إمامك فقل في جوابهما الله ربي لا إله إلا هو ومحمد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والإسلام ديني والقرآن إمامي والكعبة قبلتي واذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا وهو الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Değerli kardeşlerim, Recep kardeşimize uzaktan yakından dünyevi ve ahireti bütün haklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Allah bu helalinizi kabul eylesin. Allah cümlenizden razı olsun. Bütün ölmüşlerinize rahmet eylesin. Taziye yapılmayacaktır. Allah hepinizden razı olsun.